Hello muntena namite hozausi limna ka hinei kinun chale tuni ho phalha ni simsom lako sangni le somni langa din jong thusu chum ho phun do na nei kitaw hiti President Ru Akila do Manipula Popular Government ahung kisim do ting le ko kizo MLA ni ti chu ngursang lur senate le LM Khauten ahin job mai thelo na hin amani to ke ho manazong akinizetin Bharatiya Janata Party BJP Manipur unit thulit khanin asizin hi government tha ahin job lon le minister puzong changlon ding ahi akitin amani jong anup lon ding ta sanau metin party tu su chun asei kide MLA te ni hi tu nai cha godi hupia high level ku kizo conclave pan agalron pun MLA ni wang dam moja gapangzo lon lo hin hi ja hi tabang thu thang hung ying do hi MLA te ni hin ke hona pan agala lon lo chu lam chom be achi ding agul lon a hi dem ti hi mizo si lung op kai na khat a hi do tai gelro thei khat chu gohatia ke hona wachun popular government na kukizo MLA hon pan ala diule ala lo diu lampong sei khom na jong anomi Government of India in kukizo te dinga Union Territory with legislature phat sa ding ahin gel ho ding pole lungel khat nantin ahin la tu chan ge za thu hi tibeb na lai a hi zia popular government na hikumda zo chu phazo a hi tin gohatia MLA ga ki khom cheng chun kinup tu na anne zuwina hi gohatia nampi conclave pan gala MLA ho chu ho khlet kip gen kim neu hang sing let jamang ho kip Chilun thang Pauline lal ho kip le nemcha kip gen a hiuwi community lam kai ho le stakeholder ho to ki ho tu na ke bol zo ting le MLA hon am ho pan mun khat phun do ding tia a koi sa wa hi alang khana ngulsang lur sanate le alam khote hi kokizo political lampanga thu chi ta a hi kil hanin tu chung popular government a job lon ding le job lova kokizo bloga aum dan lon ding chung chang thulu na anei lon ding hin thil tampi ki khel na ahin pu do ding a hi amani thulu na hin kokizo te demand le mabana state administration ding chung chang jong ato kha tho ding a hi Kangui le lamka lamhla na lampi hi hapta khadat live ke hong dinga hetai tin kokin pi sawe sa de hilsin het sa na anei wina hi leisim nia kokin pi sawe sa de hilsin het sa na thu a hinei na wachun tu masang sia chu hapta khadat ni thum simpat ni wa chani le gansim ni ni ho hi lamlung ke honga ilamhla jiwa hin tu apat misim ni jong le lamlung ke hong pan dia hetai tin het sa na anei wi Hapta khana lampi live honding kiti hi kin la dong chule kin ganga khuljin nom hoding gel khon le ki komat tun a hoi be thei che na dile anawa che na dia hung ki bol hi tin aseu vine hi du nai cha daily khu thilsu chungcha nga kukin pi sa the hills kis le sa the hill chief association sahil kain mopo na lin ta lapuma thu lela asu chit pa chat na anei pumin Thado Student Association TSA in Thado hi kuki to vet thalo ding Thado le kuki hi achum chum a hi ti het chi ding a hi tin asiji November nisim som langa ni kho NPO Senapati Kis le Sahil ka hon MOU sui anakayo TSA en apa cha dan asei kirin hichu gamke sunga chamlelung mun umna ding a hi ati Kis le Sahil kain amani vai hom na sungka Thado ho patia aven bi jing hlanding in TSA in tipna anizin ade a kuki pomlo ho chunga thilphalo asul hon loading in jong asiji kuki pomlo ja ki gi na gi het hil na ho umsa loading in jong asai kiri thado ki ti hi kuki a hipun heji NPO Senapati in het bi na nei hanlang thado community hi kuki a hi lodan het chin na nei han tin TSA lekha so khat a hin bolna asiji Thado community hi Thado te dinga apex body Thado in pi Manipur TIM noiza kichat lo hi bo ve kiti Thado ta be chu kina ki bona hlut lo hilding chamna longmon khatla khat ki za tu ding le community zo se ka khatla khat ki them tu ding hi kichi pi a hi tin TSA chun asai kiri gam sunga chamna longmon theina ding le community ka buina imacha simlo ding in gam ke sunga cheng community zo si hinga TSA in avelin tipna anei kini na hi
Bharatiya Janata Party BJP President JP Nadda in 2 hafta sunga Manipur ahung pha ding hi tin thulut ake moina hi. BJP President Nadda hi Sangai Festival ke pat ding ni November nisim som ni lakhat le infar hunglung dingin ake sei na hi. Hinla ama hung kalso na ding hi. Ipipen bui pi ding ahung hi diham ti thu chin ke hello la hi. Manipura Sarkar ke tung do ding thu ke ha sei ging lai ta hin. Sarkar sim na ding to kisaya hung hiding in ta san thu zong ake sei na hi. Niphawe masanga BJP Northeast in Church le BJP lam kai khat hunguwa BJP MLA ho anaki mupi wa hi. Indian Army Chief Upendra Dwivedi in jong simpanya chun India President Draupadi Murmu in Manipur ahin pha meithe ahi atin. Manipura President Ruki Koizawa gamsung din mon aphato tai ati. Okula Siroi Lily Festival Duran kam hozong kigong thea hetan Prime Minister Modi in achisa September Manipur anavil zoapat nam chum ho ke ka din mon aphato jingi ati. Thuboyom lo le President in Manipur ahin pha adinga hi tin jong anasi. RSS Chief Mohan Bhagwat jong Manipula nini dinga hi thu akizain November nisim som ni le hunglung dingin akisai. Government of India in print media hoa advertisement boarding man 26% a khansading to pun abolin a hi. Ministry of Information and Broadcasting Government of India in head sa to su khat ahin bol na chun. Black and white print media hoa dinga red hi per square centimeter a chayang 47.40 anahi chu 59.68 chen heading a hitai kiti. Government in achisa sangni lesom ni lekhat kuma 9 red structure committee anasim do hitan hicha chun print media hoa government advertisement manding chungchang anasei ho movie committee in phatsa na anei dung zui chun color advertisement hoa dinga jong red kalsa ding in government in numna anezina hi color hele black and white hele government advertisement ding hi amun le alit aneu dung zui hidinga hi akiti hichi media le press ana tong ho kithu pinale India adinga media lampong hi 4 pillar ahi to kilhana dopsang ding le machal sa ding bidoi nei puma thulu na ahin nei hi hichi still le center chule media fraternity ho to ke gui job na hoisa bena ding le mi pite adinga na to machal na ding khat janga hi hitia print media government advertisement ho jala mi piten phatchum na tampi anei hin hichi government le media landscape adinga jong thilpha chumta ahi tin government thu phun chun asei kidi tu chung government advertisement to kisaya red kisan sa hi print media ho adinga angai cha revenue support board na dinga hi tu lai adia feel zosia media platform lampanga competition hatlai ahi ta zile media lampang su hading bidoi niza ki bola hi hichi jala journalism lampanga equality ding na to ke bol ho jo machal ding chule local news lampanga jong thudi su do theina lampi khajong heading a hi akiti prime media hitia financial lampanga ke thu pi na ki pi hi ana tong ho thanop na diu se bo hilowa print media value ahead be na diu chule government to ki thu khom na lampi jong heading a hi hitia government of India in print media phachum na ding le machal na dinga to gun hung ki bol hi hupi sungse bo hilo gamsung pumpi khanto na ding khara hi tin ministry thu pun chun asei be Cookie Student Organization Gen Headquarter in KSU City Branch OC Convener ding in Cookie Student Organization Kerala Branch ho ngansi na le namdat na annai vinahi hichia KSU Kerala te ngansi de ki pi hi gale tula ahizia KSU Gen Headquarter to City Branch ho Phatina ki head majing appoint mozia Kerala City Branch State chu Convener dinga kinam da hi tin KSU Gen Headquarter in KSU City Branch ho lekha anathori nahi KSU Kerala Branch in November nisim somna sigya kipat lagup sung KSU City Branch Convener panmun ahin la adiwin head sa anazong aniwin hi November nisim som ni lekhatle patdinga Sangai Festival ke Bolding Day lo na jin meite IDP hon November nisim som nia ki phinna sujom ding in phun do na aniwin hi more asiro iko churachanpur le munchum chuma pat meite IDP hon leisim nia chun game biri sa thu su mi ho anake mu piwin ki phinna patding thu chu phun do na aniwin hi IDP hon Sangai Festival boycott bolding atiu hi
meitei kiloi khom na hon to sat chi ding in jong nge na aneu vina hi Manipur sung boizia mi tamta ainova kinungle theinai lova a umpe laiwa sangai festival gunding ki ti hi Manipur acham na umtai ti theina ding sarkar to gun a hi atiuwi sarkar in Manipura chamna umsa ding highway honding le IDP ho ain chi uwa kinungle sa ding zo agyal kho dewin nge na jong aneuwi IDP ho nge na head pin coordinating committee on Manipur integrity kokomi in jong sangai festival ke pa ding ni kho November nisim som ni la khat le Manipula mizo sin ain mun cheu khel do lova IDP ho ki phin na to sot puma sangai festival delo na thuji ho vyang chum chum ho anata do dewin tip na ane na hi Kokomi convener Khuraijam Athobain thusu mi ho koma aseina chun sangai festival pan gala ding chu IDP ho hasan le gan theina ho ki he thim pi lo na hilo ding hamati sarkar in hunama sangai festival gonding ki ti hi mi pi dei dan to ki to lo a hi ati kiloi khom na chum chum le IDP ho akun sangai festival gun lo ding a tip na om jing laya Manipur governor in BJP MLA le tourism department officer ho to sangai festival dinga ki gu dan vel thana ane yuchu wangsirum ta hi ati Manipur Pradesh Congress Committee in jong IDP hon sangai festival boycott bolding atiu chu to sotna ane uvina hi MPCC president ke Megachandrain leisim nia thusu mi ho akemupin IDP hon sangai festival boycott ding atiu chu tu pena Manipur din mun to kitu a hi ati Galja hasa na tu insung ho lunggel ho het thim pi ngai hi tin jong anasei na hi Principal Accountant General AE Manipura Senior Accountant khat sumne aguzin jan hi chun Center Bureau of Investigation Anti-Corruption Branch in Farakunin amando winahi ama pa hi officer file ho process agana thei chana achil ha sa dinga nego abol hi akiti CBI officer ho thulu chun aseina akemando pa chu irum Biswarjit Singh hin GOE sectiona natonga hi ama pa hin Pangayaum Forensic Science Laboratory MACP file ho clear born dinga dangka sangsom akil akuna ama dohi ama pa hi phat masalanga kuna sumgu ane dan ho anhet jingo hetan mitmuta ama do na dinga janhya chu thang akam piwa hecha kuna ahin ma dohi akimando pa chena in le akimwe khulchil na akenein aban khulchil na jong ki bolbe na liding chule ama to ki khut job midang jong ti ho jong hong ki khun na liding a hitin asizwi Government employees hian lang public ho hi jong le koi tabang hi tabang sumne gu cha gu bol aum le agency hi nga het sa na hi nei diwin tip na ane zuwin hichina dinga mobile number 6909397799 a hi lo le landline number 0385241445 a kizama tu the hi dinga hi tin Manipur CBI branch in het sa na le tip na ane zina hi Tugu akiza to kilhonin achi sani khu November nisim som la sagi sangni le som ni lenga nila alang nidan ko vel chun Churachandpur district police hole DRI in Farchule 37 Assam Rifle Hon Ridim Road Zui likhai khuwa search operation anabolovena hi hichi operation chu azing November nisim som legi jingka lang nidan 12 walang chen anachil hana hi Operation Abolna Wachun Yamaha R15 registration number MN06SD 1083 le Mahindra Bolero registration number MN04A 6964 hunglei anakha movin Garin Yau Torpa chu David Sian Monlin 26 years son of Sianpur Haukanthang RO headquarter PON PS Singa Churachandpur kun ka hiti akiseido enchule 4-wheeler Torpa Nego Mang 23 chu son of Thin Khan Lian RO Buljang Village Lamka PO Kangwai PS Churachandpur Hilani Amani chu 37 Assam Rifle Khuga Churachandpur hon Akodung Zuyo chun Amuna Agapuyovin Amani le gari te ni check abol nawin Sawan khum somge legum aki khum Heroin hidia ginmo Mahindra Bolero gari compartment aki heng amudovi Akimando khamna thei chu agi dan gram 970.20 rahin ahin tolhon gari te ni jong amanu vinehi hichikal walchun amania kun chun mobile phone Poco X7 Pro SIM card le
Redmi 10 5G le sim khat amudo winahi ake mando te ni le gari te ni chule khamna thei hotsu DRI infara athalu tawin achung thu khulchin bedding in case khajong aziru tawinahi Achisa November ni sim somla sigi sangni le somni le ngani khutsun Security Force ole Kangpopi Forest Division gitu khomin Kangpopi District Hop sunga Horzang langa gambe ekar somni le gumalin muna kani le ki bolchu anawat chayowi hichimuna lobu somle sigi kisazong anhal hawin harbek sigi chule chibek thumjong anasumangowinahi chule Tengnopar District Hop sunga Hudei hulin thinglanga gambe ekar somlanga lin muna kani le ki boljong anawat siwi Achi sahapta sunga Indonesia gama gohazu tokeseya munchim tosi zia molim mi somlegi arhingtan chule tu chen hin mi som thumwal ake hormonalize officer hon achi sani khochun tupu na bolvi Achi sahapta November nisim somla thumsang ni le somni lengani huachu Indonesia gam Center Java Silakep district sung munphep a gohazu zia mun nasata anachimahi chule achi sa Saturday le Sunday ni jongchun Center Java Banjarnegara district a hokha jong munin anakai nahi National Weather Service in ahunglung ding haptaphap sunga jong munchum chuma gohazu ding a hitin masei na jong aneji Indonesia gama chu lai April apat November sunga hi gohazu zia kumsi le tuilin ji munchim jinga chule tuya kun ki bison theinen na ho langjing ji a hi Tuni kho adinga thusu la khom chum phondo na in nei theo he chan chu hitan ti